everyone! What? There's a circus in town! Yay! That's when the circus comes to town. There's nothing like a circus, no, not one thing quite on earth. U centru smo Beča, kockice polako zaposjedaju grad, do utakmice još 5 sati i očekujemo da će biti isto kao i protiv Austrije. Bigger clown, you or supporters Croatians? Pa mi smo, evo, on leži na transparentu, mi smo inače iz Rakitja, on je tu čuva transparent da ga vjetar ne digne u zrak i tak to. A ne znam kako to ženi objasnila, ako žena vidi. Ne bi se štel mešati, ja sam u kum i to je to. Hrvatska good, Hrvatska, ja, Turska, aber Hrvatska heute super, 2-0. Očekujem tešku utakmicu, ali definitivno idemo dalje. Suđeno nam je još jednom da maznemo Njemce, da ih potjeramo kuć definitivno. Nije im jednom bilo dosta. Hvala ti. Hvala Bog. Baci Turke da se igramo! 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 Baci Turke da se igramo! 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 Türkiye! 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 Rješavamo sve u prvom poluvremenu. Definitivno. Poslije prvog poluvremena idemo doma. Je bilo bu 5-0, tako da nemamo kaj gledati drugo poluvreme. I to je to. Obranili smo Beč prije 400 godina, obranit ćemo ga i danas. Pozdrav!